ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün alemlerine yoktan var itip, yüzünün iksiz şiksiz rızıkları, nimetleri bilen Edem balaların rızıklandırıp, yüzünün rahmeti bilen nimetlerin birip, hürmet itip yaşatüçü Allah Subhanahu ve Teala'ya can köngüllerimizden eytken hamd senelerimiz, maktavlarımız bolup tursa idi. Suyuklu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursa idi. Allah Subhanahu ve Teala şu jığılışlarımızını, cumuğa namazlarımızını, şuşunda kilip vaaz tınlaularımızını, şuşunda vaazda algan gıylımlarımızını, hatta koy vakitta biz işitken nerseler bulsa da, şuşu işitkenlerim bilen bitmeyin eli bir amel kılganım yok. Kaçandır bunu işitken idim, bu ayetni işitkenim var, bu hadisni işitkenim var. Menin de buna bilem deyip tügül, bilgen bilen tügül, amel kılgan bilen hesaplana. Şuna göre Ömer ibn Hattab eyter radıyallahu anhu, hasibu enfusekum qabla en tuhasabu deyir. Üzügiz hesap itigiz. Üzügizni açı tuvut itigiz. Üzügiz tikşirigiz deyip, sizni tikşirginçige hatli. Cemaat barımızda tikşireşekler. Birimizde kalmayın. Bütün inesinden alıp jibine hatli holık etmişli, inesinden alıp jibine hatli bütün nerseni tikşireşekler, sırayacaklar. Bu cemaat kıyamet gününde. Biz okuyuz onu. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Köp okuyuz bu ayetini. Hem Allah ahiret gününe de, çın köngüllerinden de, ışanalarına değil mi? İnanalardı. Mine bu mümin Müslümanın sıfatı. İnanalar. Убеждены. Yani bu ışanıga karaganda kişilerek. Убежден, ol indi oturgan kirip. Mine Müslüman kişi şunu kaygırta. Hazır niçin cevap verimi? Mine hazır min Allah Teala karşında. Her bir kişi etiyin bilen de kilmesin, eniyin bilen de kilmesin. Eyde mina ipteşke deyip, yolga çıkan vakitta eyde mina ipteşke deyip birersin alıp çıkıp gitip bala. Kıyamet gününde kişiler köp bolsa da, özün bilen eyde mina ipteşke tanışırak bulur deyip dostunu alıp bara almaysın. Hatınını alıp kele almaysın. Yine şimdigine basıp bulsa da basıptır deyip. Yalgız gına cemaat eğer de birer
Голова шақырса, подчиненный болса, голова шақырса, барып, кабинетіне кірген уақытында нәрсеге шақырды екен деп ойлап, әдем баласы болса да, ол да әдем баласы симде. Тіз буынларың біраз қалтырый, ятлаған сөздерің ұнытыла. Сен бүтін нәрсеге әзір болып кіресің. Вдруг міне бұның турында сұрар. Бәлки тегінің турында білгендір, біліп алғандыр. Яки міне бұл сөзімді білгендір, ишіткендір. Нәрсеге шақырды екен? Башта жемағай ертеге деп шақырса, екінші күнге деп шақырса, екінші атнаға деп шақырса, гер ойлап бірешексің енді нәрсеге шақырды екен деп атта бойы. Ертеге шақырса, түніңні ұйқылай алмайсың енді қазір. Кірген уақытында да. Һәм менә җәмәгать бу әдәм баласы каршында. Әмінда Аллаһ Тәгалә каршысына әдәм баласы килә. Аллаһ Тәгалә каршында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ничек дип әйтә? Ләйсә бәйнәһу ва бәйнәһу тәрҗемән. Тәрҗемә итүче переводчик булмаячак ди Аллаһ Тәгалә белән кеше каршысында. Анда бит төрле милләт була. Ничек аңлашырбыз дип аптырарга юк. Бөтенесен Аллаһ Тәгалә төзегән. Тәрҗемәчесез сөйләшәләр ике арада. Хәзер әдәм баласы карый. Уң ягына карый. Уң ягында гамәлләре. Гамәл. Кешенеке түгел, үзенеке, гел үзенеке. Сул ягына карый, гамәл. Ансында начар гамәлләр. Оң якка карый гамәл, сул якка карый гамәл. Ләкин артка юк, артка юл ябык. Алдында тора ут. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, җәһәннәм газабы тора. Алда җәһәннәм. Шуннан соң әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, иттақун нара валау бишикки тамратин. Хөрмәнең яртысын гына бүлеп бирсәгез дә шушының бәрәбәренә ди уттан сакланыгыз ди. Уттан сакланыгыз. Һич югы, хотя бы һич югы хөрмәнең яртысын биреп булса да. Менә без моны ишеткәнебез бар. Ләкин ишеткәнебез бар, бәлки ул барып җитмәгәндер монда хәтта. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәмән зухзиха ганин нари ва удхила аль-җанната фақад фаза." Әгәр бер кеше ди кытылса укыган тәвәһһид намазы, бәлки садақаң кабул булмагандыр. Аллаһ Тәгалә шуларны тикшерә хәзер. Ни өчен Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Әввәлу ма юхасабу биһи ал-абду йәүмәл қиям." Кыямәт көнендә иң беренче хисап ителәчәк әйбер намаз ди. Намаз. Ничек ди? Укылган булсамы? Укылмаган булса бер хәл, укылган булса бер хәлме? Юк. Ин салахат, әгәр дә ул төзек булса, яхшы, кабул булынган булса, аның була калган гамәлләре менә шуларны үлчиләр. Әгәр дә кабул булмаган булса, намазы дөрес булмаган булса, калган әйберләрне үлчәү юк бөтенләй. Намазда синең чөнки чиләгеңнең төбе юк. Анда күпме салсаң да әйбер тормый. Төпләргә кирәк, яхшы иттереп төпләргә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям онытылган сөннәт. Ләкин кай вакытта искә төшерергә кирәк. Саллу салат ал-муwaddi' дип әйтә торган булган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Намаз укыгыз ди. Камәт төшерелде, мәзин камәт төшерде, азан әйтелде, камәт әйтелде, Пәйгамбәрбез борылып баса да сафларыгызны тигезләгез ди, васаддул халал, саву суфуфакум ди.
saflarınızı tigizləgiz dey, orada boş orunlarını bitirigiz dey. Hem ayta sallu salatel muveddi' dey. Sobullaşınca namazını okuyunuz dey. Her namazda cemaat nindi kişi bulurga kirek onun için. Nindi imanlı kişi bulurga kirek. Senin emine hazır cuma namazından soň bizim ikindini okurga degen eli tilegimiz bolsa da garanti yok. Mine bizning soňgy namaz. Soňgy namaz. Hatta şu namazında okuy almasqa mümkinsin. Bir imam vaqas silegen vaqtda minberden yığılıp düştü. Minberden yığılıp düştün. Vaqas silegen vaqtında en hayırlı ölüm, nindi hayırlı ölüm. Vaqas silegen vaqtında minberden yığılıp düştü. Ölüm turunda silegen vaqtında. Ölümge ezirlenigiz. Ölüm kilecekti. Vaqtınızın kadrini biligiz dey. Taşlap kaldırıp kite turgan nersege kızıkmağız. Mengiligi için tırışıgız degen sözlerini silegen vaqtında imam gürsüldep oldu minberge. Peygamberimiz şoňa köreýte sallallahu aleyhi ve sellem sallu salatel muveddi'i. Sobullaşa turgan kişinin namazını okuyunuz dey. Mine hazır namaz okuysan da senin ömrün bitti. Mesela sen aytalar. Mine hazır sana soňgy namaz birebis vaqtın okurga hem sen şunu okuysan hem bitti senin ömür. Niçe okur edi? Qaybir kişi farzını okuyy. Farzını okugaç sünnet. Sünnetini aşık pışık mine eytirsin ele ol ellenin gibi ehemmiyetli namaz tugul. Okuy aşık pışık. Yattı, yani secdege gitti, tizrek tura. Oturdu, eli напряженный утра. Tizrek ikinci secdege. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse dedi? İtmain. Tınışlan de. Tınışlan. Oturdun, iki secde arasında oturdun, tınışlan. Bunların bütünüsü oturup bitsin. Eytirsinle ikinci secde yok. Oturuptur. Secdege gittin. Secde kıl. Hatta Ayşe radıyallahu anha ayta secdeden tırga ınıttı dep oylaydık. Bu her bir harekette. Rukuktan tırga ınıttı dep oylaydık. Secdeden tırga ınıttı dep oylaydık. Hem her bir harekette şu var. Mine şular turunda cemaat sıralaşabız. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tezulu qadama İbn Adem hatta yus'ala an khamsin de. Kıyamet gününde Adem balasının ayağı dey, iki ayağı baskan ornundan hiç kozgalmaz. Hesap bulacak ornundan gitmez elle koyar. Sıralaşak bir şey bir hakkında. Şu bir şey bir hakkında bütünüsü küpme sırav. Ağan şebabihi, ağan ömrihi, ömrü hakkında bütünley bütün ömrün sırayı. Nesegini işlemegen olanda. Kimdir arak içken, kimdir zina kılgan, kimdir urlagan, kimdir nesedir işlegen, etiyenisini rencitken, köpşesini rencitken, toğanlarını rencitken, mıskıllagan, batış oyunları oynagan, sihir çığa bargan, kürezeşege bargan, bütünüsünü sırayacak Allah subhanahu wa ta'ala. Ve an şebabihi, ayrım şul ömür içine kiretirgan bolsa da ayrım sırayacak yeşlik hakkında. Yeşlik. Yeş ömrünü. Mine cemaat yeş ömür degenden balaların uyatmıyorlar itengi namazga koyber kişiler. Özler okuylar. Yoklasın indi yeş vakit biterli, yeş biterli. Yeş bulganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yeşlerinde iletiniz degen. Gallimu evladakum, muru evladakum bis salati ve hum evladu 7 sinin. Alardı 7 yaşlarında iletiniz namazga. Niçin? Kıtkar kıyamet günündeki sıravlıdan ilet
Анда яш бит әле ул. Бала йоклый торган вакытта йокласын. Әтисе килә. Бер вакытта Җәлил хәзрәт әйтә, сөйләй. Малайын уятырга килгән, иртән намаздан кайткач. Малайы, кичкенә малай, уяттым ди намазга ди. Әнисе йөгереп килде. Баласы минем ди, йокласын. Бала бит әле ул, дип кызгана ди. Әни кеше бит инде. Улым дип әйттем ди. Тор әле, тор, шайтан күрәсең киләме дип әйттем ди. Күзләре ачылды ди, шайтан күрәсең киләме дигәч ди. Менә ди, дип әйттем ди. Әнисенә күрсәттем, менә шайтан китерде. Менә җәмәгать шайтан шулай эшли. Чөнки белә кыямәт көнендә хисап бирәсең бар. Хәзер бу кичкенә яшь бала 10 яшь тулды, яшь бит әле ул, яшь 15 тулды, намазы юк. Хәзер аның яшүсмер чоры, подросток, переходной возраст, тимә үзгәрәчәк әле ул. Сине тыңламый, кирләнә башлады хәзер. Теләсә качып китә башлады. Юк, аның әйбәт, аның бер сүз әйтмә. Төзәләчәк. Шулай дип әйттеме Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Җавап бирәчәк без балаларыбыз өчен. Хәзер 20 тулды, 25. Тегендә бара, монда бара, клубта йөри. Чыгып китә, төнге берләрдә кайтып керә, икеләрдә кайтып керә, кая килгән белми, белсә дә сүз әйтми, яшь вакыты битте йөрсен ди. Бетте җәмәгать. Ышкынды. Кемне каян ышкынды? Син ышкындырдың. Менә шуның хакында Аллаһ Тәгалә сораячак. Бөтен гомерен, яшьлеген, ул яшь малайдан гына түгел, яшь кыздан гына түгел, әтисеннән, әнисеннән сораячак. Ник ышкындырдыгыз? Малны каян алды, нинди юл белән? Аннан соң ул малны кая тотты, нинди юлга? Ул машинаңны кая тоттың, нинди юлда тоттың, кая, нинди юлларда йөрдең, Аллаһ юлында йөрдеңме, юкмы? Бөтенесе турында сорый алачак. Малны каян алдың, нинди юл белән һәм кая тоттың? Менә биргәнең синеке диде. Менә шушы биргәнең ахирет өчен күбрәк булса, ул бит синеке. Юк җәмәгать. Ул миңа калмый дип уйлыйбыз. Һәм бишенче бер турында сораячак Аллаһ Тәгалә. Нинди гамәл кылдың? Менә өйрәндең бит, белдең бит. Менә шушы Пәйгамбәребезнең сарык өләшкәннәре хакында сарык итенең кайсы өлешләре калды дип сораган Гайшәдән, кабыргасыннан кала бөтенесе өлешене бетте дигән Пәйгамбәребез әйтә саллаллаһу алейһи ва саллям. Юк, кабыргалары калмаган. Нәк менә кабыргалар безнеке түгел. Өлешенгәне бөтенесе безнеке дип әйткән. Буларны белдең. Нинди гамәл кылдың шулардан соң? Күпме сорау җәмәгать? Күпме сорау? Нинди гамәл кылдың? Белдең. Ястүблә иртәнге намазының мунафиклар өчен авыр икәнлеген. Тормадың шул вакытта җәмәгать намазларына килмәдең. Ни өчен килмәдең? Аллаһ илчесенең сүзен ишеттеңме? Аңладыңмы? Белдеңме? Дөнья өчен бит арыдың. Маңгайыңнан тирләр акты. Аякларың арыды. Дөнья өчен чапкан вакытта ник мәңгелек ахиретең өчен чапмадың? Аллаһ Тәгалә сораячак. Ан тaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah wa in kuntu lamina as-sakhirin. Кыямәт көнендә әйтәчәк сүзне әйтә Пәйгамбәрбез. Үкенеп әйтә торган сүзләр, үкенәчәк адәм баласы кыямәт көнендә ан taqula nafsun ya hasrata. Ул кеше әйтерде. Кафир да дими, һәм башкасы да түгел. Кеше әйтерде, эй хасрат, нинди үкенеч миңа. Мин Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә җиңел карадым. Пәйгамбәребезнең сүзләренә җиңел карадым. Әле мин тагын кешеләрдән дә көлә идем. Мөселманнардан да көлә идем тагын. Тегесе фәлән, монсы фәлән дип әйтеп. Диннән көлә идем дип әйтеп үкенәчәк җәмәгать. Менә бу кыямәт көнендә үкенү иң зарарлы, иң файдасыз үкенү. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шуңа күрә дөньяда вакытта безне тәүбәгә, ихласлы булырга, гамәл гыйбадәтләребезгә игътибарлы булырга,
uzışırga kuşa. Niçin cemaat uzışırga kuşa? İzgi amellerini kılgan vakitte. Kimnindir kördün ne sen işlegenin? Onu cemaat uzışırga, ana marafonga çıga var. Kimning senin içip uzup gitkenini görmesen uzışıp bulmu bitinde cemaat. Şoňa görä bir-birine barap uzışırga. Allah Teala festabikul hayrat de, izgi işlerde yarışıgız de, uzışıgız. Şoňa görä jemaat Ömer ibn Hattab üzüňiz hisap itigiz. Sizni hisap etkinçige hak berýän. Allah subhanahu wa taala kıyamet günlerinde ökünişke kalıçlardan kılmasaydı. Üzübizning amellerimiz bilen oň ýakka garagan wagtda izgi amellerimizni köp itip görüp ihlaslı, sıfatlı bolgan amel görüp sol ýagybyzga garagan wagtda hata günahlarymyzni kiçkine ýa-ki ez kölemde görüp gafu itilgenini bilip Allah subhanahu wa taala cehennem azabından qutqaryp özüniň rahmetine alıp Firdevs cennetlerinde eşrafına nasip olsaydı. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر الجماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.